Tinapalabas, saan amay waksi ni Chuna iti panunot na, tinaibagakin kwa na ni Jorin, apagdwadwaan pay laeng ti kasasaad ni Elisa. Gapoy ti dayta, nalimad anak konsensya ni Chuna, aging ganging kedeng na asarungkaran ti balasang iti ospital. Ngem iti inuruar na iti balayda, nakita dagiti agama ajurin ken Victor. Ket ita papagayam, adtoy nga rod tituloy tinobela tayo ana pauluan. Siit iti barokong. Papanam, Juda. Paapay kas kalagap apuraunay arungwar. Inawagan na kay kadimanan ni Sasha. Ket mapan kayo manan iti mansyon da, mami. Saan nga jay ti papanak? Papanam nga rod. Basta. Apay nagkalintigan kapailaan. Sa dino nga talaga ti papanam. Ipagakmanlagan. Punta kulit kayo. Sa tino, mami. Mapanak iti ospital kaya ni Elisa. Agpaiso, mami. Dakayan sa mo ti sana mga yata mapanak ijay. Tapno sa rong karak. Milagro. Pakaragsakan miya, no mapanyumot kita ni Elisa. Kung ayo anak kakaas iti kasasaad na. Iso akayat ko mata makita. Taygo na akon, natangken una yung tipusom, no di ka agsangit, ang makakita kan kuwata. Ado amin na sa asaom. Sige, mapanak ko. Umayak mat, mami. Ne, apay sumurot ka. Nidak ka di kaya takadwa amapan mang sarungkar ka ni Elisa. O, saan maat akasta? O sige, mapantagarudan. Griselda, umanay ka din di kwarda ka sa pulan ni Elisa tapno maoperaanay. Kurang tatang. Nagrigat yan, pirok iti pagutangan. Ay na, una yun, ti kinarikat sa'yo, anak ko. Huwag garot, tatang. Ay, di ka nagsangit, anak ko. Saan ko maliklik at ti saan nga agsangit? Aglalo kat saan pa'y sigurado lumakalasat ni Elisa. Lumatay ti anak ko. Awan tumatan ti ganas ko nga agbiag. Anak, patim kerem kuma ti pakinagam mo. Huwag tatang. Sumakan lang na ti panaglulukan tirik na. Aglalo, namabuybuyak ti kasasaad ni Elisa. Ni Victor, umawawag. Hanya nga taman ng tibagana. Hello, Victor. Griselda, umayin na Jorin Kenchuna dito sa ospital. Anya, milagro. Kaya't mat makita ni Chona, ti kasasaad ita ti anak ko. Uwan, Griselda. Di makunak. Uray gayam kagurguran na ni Elisa. Kat maasyan matlagayam. Anya. Hello, Dominic? Nakaawa ka man? Awagag nga ni Jorin nga masaan ko makundak. Mabaling ka diya ka sa rita? Awad ni Jorin ito balay. Remward na kinityo na. Anya? Itamang pa'y anak ko yung tangagi na. Napananta? Napanday di ospital nga ayan ni Elisa. Imba
Agmanta na pilit ni Jorin di inana amang kita kini Elisa. Ti asawa ka mismo tinagbolontaryo ang mapanmangkita kini Elisa. Simulot laang ni Jorin kuana. Milagro kada iti amin na milagro. Kagurgura ti asawam ni Elisa. Ngam mapan na sa rungkaran. Dahitat pagkunaan pare. Nga oray bimatu ti puso na kini Elisa. Kit adalat tamat na batbati nga ayat para kang kuana. Elisa, agring ka kuman. Gaputaw may nakakanumat sa rungkaran ni Jonah. Auntie Criselda? Jorin, Jonah, ada kayon. Amom nga umay kami dito eh. Juan, gaputay niyawag kanyak ti asawa mo. Agin inawag kayo iti asawa. Impaka mo na lang nga umay kayo. Mami, saan niyo kumatagidaksen? Nimpaka mo man ni Daddy ti sa sarungkar tayo. Nalawan, sa anak nga akong... Ha? Diyos ko, sa balin sa amat nanti mapaspasama kiti anak ko. Ulit tayo. Elisa! Elisa! Sana mabali na matay ti anak ko. Nurse! Nurse! Tulungan niyo ti anak ko! Lumaban ka, Elisa. Saan ka matay? Ti apok. Elisa! Sana kastoy ti kasasaan ni Elisa. Huwag no kaya mo nakakaasi ti kasasaan na ita. Elisa? Diyak kaya ta makita ti kasta na anak. Mami, papanan niyo. Pero mar kayo. Mami! Mabait lang. Umaya kon. Mang Damian. Da kayo matkayam. Sige. Sobrang kayo. Agyaman na. Ay. Taman pa naisarong kayo, Mang Damian. Gaputa mariripu ka na unay. Iti impila ka na kami ekaso ti asawa. Iso nga imbayak. Taumay ka kumakasarita. Anya ron ti dawatan nyo kanya kapabon, Mang Damian. Ti panangalukoy mo kumay ti asawa. Nga ibabawi ng ti panangidarum na ka na kami. Mang Damian. Aglalo kay... Andapay laeng itinarisgaw akasasaan ni Elisa. Bayan nyo. Ulitik man na nakasarita ni Jonah. Pangasa imbiktaor, ta'i karigatam ko ba? Uwen, Mang Damian, saan nakasumardaing? Aging gaadi na isanod ti kaso kontra kada kayo kini Criselda. Papahawi akit inaramit ko kina Elisa. Depdepaag, di pa nagpapawik. Mami? Di rin pa nga makita natin pa nagluwak. Apay akilata rin mara kayo itay ti ICU. Gaputa, diyak kaya ta makita ti kasasaan ni Elisa akas chay. Ag nervyosak. Nakakaasing amin uray tilangana, Mami. Wen nga rod, iho.
Nakipagdanda nagakmat. Nakarik-nakit ita, nagitay kala at apimanaw ni Griselda. Orasyak, nagdanagak man. Tiyamok at danda ka sa mapasamak kan Elisa. Oh, iho, nagsubli ka di matlaangan iti normal, ti panagangas na. Well, mami. Oh, anya kami tinapasamak. Diyak man lang mo, mami. Kat sa dinungaro din ti ayan ni Griselda. Nagsublin ikayan ni Elisa. Ngam problema. Gaputawan umda sa kwarta agastusan da. Ano kanupay ti kurang na? Dakkel kanupay, mami. Oh, tinasaya at kasaritak ni Griselda. Umay tayo nga rod. Agsubli tayo itayan na. Agyaman anak, nakaumay ka dito'y balay. Imayak. Tagkid daw ako kumakin kay ti pabor, Dominic. Anya rin ita, pabor. Alo ko yung kumanit yun, ha? Ngay sunod nanti darom kontra kada Griselda kanti amanan. Nakakatkatawa ka, Victor. Siya ti mga lokoy iti asawam? Ngamin, no siyak ti manghibagakin ko na. Kasla uminga. Oh. Pagarupan na ka di nga dabay lang regnam kini Griselda? Wen, Dominic. Iso nga imayak. Tasikat ti amok amang kumbinser kan ko na. Nakakatkatawa ka mo. Siya? Mangkumbinser ken ko na? Oh. Asin pare. Di na ko mapagkatawaan. Ano pa'y kasta padasig to? Igarigasam ko mga lukoyan pare. Sige. Padasig to. Talaga di mo kaya't ang mabalod ti ex mo. Lumabalod na kinimang Damian. Siyempre, asinong tupay nga ron ti mga sikaso kini Elisa? Sana problema na ita. Adda ni Jorin. Anya? Oh, apay nakigdot ka. Amo mo ti relasyon na. Awan ka dit panagtalik mo iti anak mo. Panagkunak saan abay-bayan ni Jorin. Urayan niya ti mapaspasamak. Auntie Griselda, kaya't na kayo kano ang makasarita ni Mami. Anya? Mabalinta ka dito ang sarita, Griselda. Sige, Chona. Jorin, adaywan na kami pailaan. Sige, Mami. Mapanak pa lang ron itilabi ti ospital. Milagro. Itaman pa'y akayat mo nga agsarita ta. Naistorya kami kanyak ti anak ko nga problema kayo iti kwarta. Amay, huwen, Chona. Ado ita ti agururay paggastusan mi. Tibil iti ospital. Kan timpilam akaso kada kami kanitatang. Santa pala pagsaritaan timpilak akaso kontra kada kayo iti amam. Anya nga ruti kayat mo pagsaritaan ta? May papan ka ni Elisa. Saan pa'y nga umanay ti kwarta na sa pulak agastusan ni Elisa? Sige. Tumulong ak. Anya? Sana ka diya nagriro itinangag ko. Di la mabalin nga ulitom timbagan. Salbag ka. Imbagak lang arudan. Paulit mo pa ilang? Gaputa, magano nagkamali akla ang itinangag ko. Tulang ka kadi. Di ko nak, tumulungak iti magastos dito ospital. Nawata mon? Agpaiso,
Di ka mamati? Pues, mabitla. Awatem da ito eh. Sobre? Wan, kit kita masobre. Awatam kat kita ang tilinaon na. Anya tinagyan da ito ya sobre. Kita am! Nagadwa kwarta. Kwarta talaga. Sa nga gasot, 1,000 piso sa amin na ita. Tulong kon ka ni Elisa. Milagro. Salbag! Milagro ka dita. Ulit-ulit ang matlangan ng ibagbaga ti kasta. Mangin-insulto ka ka di. Imbes nga giyaman ka. Saan? Saan, Jonah? Kasarita mo ti doktor ni Elisa. Iti kasta. Asikasunda no niya dagiti rumpa nga maasikaso para kankwana. Awatak nga tada ito'y atulong na kuno isublik. Apaya mulmulang lingam latan da ita kwarta. Pagariam ka di pala ang ti pride mo. Idinto tamat matayan ta anak mo. Imbes sa salbaram, babaantoy kwarta nga itad ko. Amook, Jonah. San mo nga rodagan datan nga isublikan yak tayta? Agbabawi kan tulang numatay ti anak mo. Gapo iti kaawan gastusam. Uno pang paagas mo kan kwana. Umay ka, agawid tan. Anya tinagsaritaan nyo kanyan, Criselda, mami. Di mon salud-suda, umay ka kit di dagawid tan. Ala, umuna kayo ni Kilugan tayo. Nakpayagpakada ka ni Auntie Criselda. Unay day tan. Sige, ngamisan ka agbaybayag. Umuna ako ni Jelugan. Well, mami. Auntie, mapan kami kanon ka ni mami. Jorin, idanon mo tulatan tinalaos ang panagyaman ko kankwana. Kapo iti pa nakakigtot ko. Sana kun anak kapagyaman kankwan ay tay. Gapo iti pa ng pasyarami kada kayo, auntie? Wan, kang runaan ti amin. Kati... Tiyan niya. Rumpang nga ta. Asyak ti pakaamuan na iti intulong ti inana. Apay adi ituloy ti bagayo ko, ma. Jorin. Saan dak ko maapagilimadan, auntie? Luan niya man tinagsaritaan nyo itay ka ni mami, ibagayo. Nangtad iti tulong pinansyal ni mamim. Ha? Agpaiso, auntie? Wan, para kano ka ni Elisa lang day dya kwarta. Saan mi amabalin ti magala iti gastusan mi. May papan iti kaso nga impila na kada kami. Milagro. Kalata si mayat ni mami ka ni Elisa. Gapo siguro ta nakita na nakakaasi ti sasada ni Elisa. Iso natignay ti puso na. Malungarod tintad ni mami. 100,000 pesos. Maragsaka na kitinaramid ni mami. Tauray gayam kaguruguran na ni Elisa. At dapat lang nabatbati akin nasaya at itipuso na para kinkwa na. Wanjurin, ang amom, nagpangadwa ak itay no awat kuno sa anday jay atulong ni mamim. Anya? Kunana, saan ko kano apagarian ti pride ko? Tabiyag ti anak ko tinakataya. Iso nga, inawat kulatan ti injaya na atulong.
Napan kay gayam ken Jorin yung ospital ngayon ni Elisa. Wen, tinarigagayak mo ta makita ti kasasaad na. Anya nga ro tinakita makasasad. Gusto ti ko na ni Victor. Maluyaan, una maasyan ti asino man na makakita kan kuana. Anya? Di mo kunaan na nasyan ka madlangan ni Elisa. Tao akpailaan, Dominic. Uray ko na kakakurkurak ni Elisa. At damot puso kapag taudan ti asi. Sa bagay. Ngam ti asi anarik na ka para ka ni Elisa. Binuyogak mo ti aramid. Oh. Anya di kahit mo asawan. Nang tada kiti tulong nga sa nga gasotaribo a pisos para itipan na ka ospital na. Anya? Anya pa'y dagiti sumarno ama pasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.